tu iza nas, iza leđa, tu imamo problema, to je naša Tonka i naša Biograđanka. Ima ona potrebna izgleda da mene makne sa bine, pa će sad Tonka dalje preuzeti. Hvala Tonka. Večer, dragi izlanici, poštovane Biograđanke i Biograđani, ja sam Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica. I večeras sam ovdje kako bih vas pozdravila u ime svih građana grada Biograda na moru. Kako je naš gradonačelnik već 19 godina na dužnosti, zaključili smo da je vrijeme da barem jednu večer odmara. Zato on večeras sluša, a ja govorim. Jer priznajem, imam malo manje emocija, ali puno više podataka. I da, sa mnom upravlja umjetna inteligencija. Pa da počnem. Moram priznati da sam kao umjetna inteligencija analizirala 19 godina mandata gradonačelnika Ivana Kneza.